Ivusulela seyiready osokhaya bethu seyangena ithikithi si Cape Town sisenkonzweni yo
esibasibonke unyazi manga thamgalana unyazi mena thamgalana unyazi oluziholayo unyazi oluziholayo ngamafoni lo naya Ingaga balage amasango
Ngiyababamba ke manje ibona bangena ngo-4,000 wabo. Sisekapa la. Sisekapa la. Le ndaba inkulu le. Indaba enkulu sisekapa. My father was sent Alusutis. That's why I'm in Nazareth. I am my father. Oh, that's why I'm in Nazareth. I'm in Nazareth. My mother.
siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Bomama, ayitala. Not too much, not too much. So much ezulwini. So much. Ayiphelele yonke. Lo mama seyiphelele yabo 4,089. Ayina mash. Omama sebayihlanganisile imali yabo u4,080 rand. Amen. Iphele. So much ezulwini. So much ezulwini.
Jabe enkulu. Unikela ngo-10 rand. Unikela ngo-10 rand. No vem 10 rand. Ah, squeeze. Better
Yeah.
Ngiyacela
Cela hlaleni phansi bangane sesizothandaza ningene ethempelini. Izani nowe baba nibe nisondela ngasethempelini safa ingqele. Sithe makhosazane ngenzakalani. Bomama ebebesenza umsebenzi bonke inkosi ingusisi. Dima nokuthula ngokwesixhosa ingcelo mvangeli. Ndifuna ukuthula ireport. Noba nibona apha ebusweni ba report ngizana injalo. Mshumayela umbombo sinentombi eCape Town. Mvangeli akukho sikrokro akukho kwenzelelela khoko yiko umzalo othile unjanje nabantwana abahlala ema-university abasuka kude le eKZN uze nge-Eastern Cape kwazoba umntana osenzele isimanga akakabhabhatizwa kakathiwa lapha emvuselweni andikazi negama lakhe wathi nam ndiyafuna ndathi usho wathi ndiyafuna wangena umntana sineentombi zodwa ngoontombi zodwa abamagama abo kusukela namhlanje amen. Oh Thixo Mshumayeli andifuni izikolo ezamane zibuza impilo kwabantwana emva ko-10 uba usaphila impilo ibizawubuzwa vaya mna ndimoza ukuza impilo ngoku nina bambani le ndawo ithi kuhle umkhokheli utyhile isithuko bamvangeli ziyaduma qho emva kwe-2 months ziyaduma ngamanye amaxesha emva kwe-25 Uma ngabe maNazaretha ku-1 amen. Siyabonga abangcwele into enhle eniyenzile. 25 undawo nje uthe xa kugqitywa ulungiswa abancinci wathi ndifuna aqale ungene mna bazokwazi uba babone umzekelo apha kum. Igama lakhe ngibani kuNkulu banicele uzamacele phakamaza amacele ubonwa kumphathi wamakhosazana uphi Tyhila mntanam Tyhila nanku Siyabonga amakhosazana ngathi bayifaka nempama ngelinye ixesha isabhoko bantwana benkosi ndicela ukubonga kakhulu bantwana bethu makhosazana nihlale nikhumbula uba nizingilosi emakhayeni ethu nasemizini yobawo bethu nibaluleke kakhulu nisisibane esikhanyayo sinethemba ukuthi
niyozigcina bantwana bam ukuze niphume seniphuma ngenkomo kuze kungene isibusiso emizini yobawo. Amen. Siyacela ke niziphathe kakuhle kakhulu bantwana bam. Baninzi otsotsi, omnye utsotsi uzoza ehamba nge-BM, omnye ehamba nge-BMX, omnye enxiba ingubo emhlophe. Bonke nibathathe ngoba bayafana, ningabanaki. Amen. Bantwana bam siyabonga kakhulu. Inkosi inibusise. Shembe nje aniphe nezo nhliziyo zokuthi nikwazi ukuzigcina bantwana bam ukuze kufike lo suku olukhulu. Namhlanje apha ethempeleni siyanjelwe unkosazana wayeyinkosazana okwakuthiwa nguNomkhosi. Sasiyomtshatisa umshado omkhulu eNewcastle. Ngathi nonke bantwana benkosi, bantwana bam ningakwazi ukuziphatha nifumane into enhle ngolwahlobo. Ushemba nipha amandla, inkosi inibusise. Bese ngena kumaNazaretha aseKapa. Bantwana benkosi siyabonga, sibonga nokunyamezela kufike lixesha sizokwenza umsebenzi wothando. Ndiqinisekile uNkulunkulu uyayibona lento eyenzeka apha. Uyayibona ngokomoya ukuthi hey abantu baseKapa bayalungisa balungiselela ngoba yena akadingi udabe lapha ngenyama. Ngoko ke siyabonga kakhulu bantwana benkosi. Akuphelanga kodwa kusezaba khona bazawumane besi-update osihlalo. Futhi ndiyethanda ukuthi isihlalo umuntu mayekhona umuntu anamandla siyacela asilekelele bantwana benkosi. Sikhona izinto esezofuneka, ezinye ezizoshota. Uzosebenza kakhulu umnikelo njengoba kukhona imisebenzi emikhulu. Siyacela ningadinwa bantwana benkosi. Naxa bevela bekomiti becela lonto abayicelayo, ningadinwa, ningakhathazeki bantwana benkosi. Ipokotho zethu zizokoma kuphele nya kodwa kuzogcwala isibusiso kuzo. Amen. Yiyona nto nje kufuneka siyikhumbule leyo. Ngapha kwalentaba ukhona uShembe, kukhona nesibusiso. Siyabonga kumsebenzi omhle owenzekileyo bantwana benkosi. Cela inkosi busuguqa kabangcwele. Go simakade isim mi pambi kwam akosi sicela sithandaze sonke. Sicela amakhosazana wonke uShemba wabusise. Kusimbusise. Siyabonga bangcwele. Shemba nandisele abantwana benkosi. Seliphelile The third eye. The third one. Ugaqude